arabu ganni as-salat hinne aru ya hay ado qafari ado duwaw ngaslamin ganni nan ado as-salat o simene kurunguri gay ado sujudi nga ado kimba ka jongo yenga kimba lekin kan aw salatu arabu ganni كين كل ذكر وخشوع ودعاء ورحمة ومغفرة في اللغة كنز كمدي الصلاة أنا ذكر يو أنا دعاء يو أنا ياهي يو أنا مغيان كي يو كسوق الأرام قنية الصلاة اللهم صل على آل أبي أوفى حديثا الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى يعني أو الله ياهي أبي أوفا كارنكم مغا إن الملائكة لا تصلي على أحدكم ما دام في صلاة تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له تي ملكنو آغا نسلين جفا باني ملكنو دواو نينا غدا يوتين الله يهامغا الله يهامغا إن لا تصلي هذا محل الشاهد يعني صلي وقيل أرام غنن دي kafari mundi adu duwa unyangi kini salling aram kanandi bismillah inna safa anna safa gidi والمروة أرو مروة غرينا من شعائر الله كن الله سبحانه وتعالى أيوا أبتي إنت من جنوجيا هيجانا مع الأمر يعانا مع بسم الله فمن يمن حج البيت إن قال كابا كم بيجي أو اتمر ما غدا عمرة فلا جناح كبرنا أولي غينتا إن كمان كما أكمن الله روانغني تيجيدكو هليا ومن aywa kebrenga adi yemme biya tatawwa kenganda khairi baray mundinya khairan hoy kengam pasu angara golle biya agama wajiban kamma aywa tawafu ya adu kentana lon nahila salliya fa inna allah ta'ala kufan danan yani aw tawanan yani de allah ni komen kufani maniya ana abarajen kinanga angane diga angane kata himbe tanan yana tawafu wajibin palle awa alla na kenka hamaka ke islama gundi e kahira gundi ku gidu hilli ni boru ni nyi kama as-safa wal marwa as-safa yugo nyino atoni usaf bin muaz yagare nyino atoni nailatu bintu zuwaybo yugo kedo yagare ke ijene ya kinno ku barkante kinno ku senne ya no allari burunga ninya gide wa qisagu mo ngako ni ke modi aywa awucen dalla nan dalla dan awa iri batu islama ngari islama gonda bori batte mbonondi awa kebire nga islamu nu nyugonu nda koni boru nu ngani batini no kube kundu onda yo o umuranga mo hijunga ondiga sigino awa kemalu honula donc allah aya liti ayina ndi kemmo gombe islama gon la hingo kebe kenyeni himbe go hinno gondi amma anyi kei ana buke nga bana nyime bodu ninyino ibati kamane ya nga kenta nyana kamane iga bugu no bane ange ntarano tangura aku nanti kamane ni antara batu kamane min sha'air Allah alla dinan ta kuma jinyani hi jumbati mo onyu gani ar umran batu mo onyu gani annan diga sigi ke tanyiru diga nan saga ni bane anna jopa safai anna lagar ni marwai wani kin mawali ido me na kamu se gido ho metrani wani akuma na kilo bane
hejundi ho ga unyana asuni na siren pakare nyanga di hoy wadi ko tay ke dumiyana ikon wure ni hi qasu benu wa dumiyana alla ko mo qorunla ma alla dingira qorunga en kunan simme kunga kembiti basiya nan diga sigi ya nan ya ren sagai nan simme hoy go dumiyana yede do kembiti basiya hijungol lensu na wutu a alifunga na wara ayayenga ho ga unyana hoy wa dumiyana yede nan qaso Allah awa hinu nyugo bangandi ma Allah ko mi gore nyugo dangani hijungo lensu anda sigi kenye anda kenya wari anda diga nan sai kundo mena alkaba no ko barkan denyeni na kemme batrangol lenyano kebire Allah ra kenya kundo a bale girin yani la yadur wala yanfa toranta ma na nya komeda na hanta ma na nya komeda التي من شعائر الله بسم الله إن الذين فلا جناح كني فقهكم غمي كتراني يقول تي جنوب تا كما أنا طوافنيا إهلية أيوة kebe ibn abbas din nan tre safa da marwa na hijuni wala umran ni ti farada he tina sabunya Allah rasuwan di yanki ti hontanga anga lanya ke ngurin ga anga manya hontanga aya me shafi'i mazhabin di kendi gonda manyani kendi dallenya ti Allah fa sallama ti inna Allah kataba alaykumus sa'ya ti Allah da wajibi na aka kama akan tare safa da marwa na bai haƙi wa ga halisa hilana ati digamen ku tendi wabda'u bima bada Allahu bi akan da ya jopa na kara jopa ti Allah gara jopa kebe kenni safai wala muslimu ken konni kapa ikhallenga kenni wotini aya ke kemma farda bangandi ama wajibi bangandi awajibi na wanda farda ulliye sunnanye daro gara sahebe ko tillagande ti qur'ana wa zahiringa ti kahira ulla kenyugani Allah farandi wajibi nyeni Allah ti qaranya agamanya hondai no Allah farandi wajibi nyeni kembi Allah faranya Allah sahemma nanto بسم الله إن الذين عدي مبينو يكتمون ما إيغاهم مغندني أنزلنا أغرقين ينقندي قل دل بانغان دونغا أركان دين آيانونغا من بعد يوا بانغاندين مغندين هم بالي أغرا بانغاندي سرون دنغاني توريتا كتابيني ومغان كتبرو الله تعالى ويلانغانا ملك اللانغان دانون قوي اللانغانا أرو مؤمنان أرو هون سوكا همانتنغا إلا الذين ما غانتا أو مغندين دانو بينو iga tubi ken palle iga ira gollen surondi titwa bangandenga wa bayyanu ira homugon tembangandi wa kumagan gudo suru ngi alla qawtu bulligana kamma ngi Allah taala ngi ani tuburi ganyanginga yani hinna nanga yanga ko yahudiyanu yu Allah farim magan kutontu iwa tagmonjentu iwa sutu iwa mogondini onda kekko o yana hallange o yana karalle mai o yani kanankunga o yani karamogonga Allah ti sirebe go kinya na audi yayi ngairan kampengo kirini to ana buresu kama anga o hommogondini anyi men han sabura anta hoyugo konni anyi men han sabura nani kempo aw wajibini annako serun fardan jonginde ngai ibati mo jonginde ngai i halalendi haramentu mo jonginde ngai allati wa kama langana wallangana nan so wallangana ngama laqen so de illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu nga keda serebe gani kenya nan tubi anda golle suronni anga himbe mo gondini anda bangandi an kanu allahi kebire iwan tu bulligana bismillah إن الذين كفروا وماتوا
وهم alhali kunga كفار kafira ko kedi أولئك kuma kan kuto buru عليهم لعنة alla الله langanden kun kama والملائكة malikanu langanden ya والناس ado sero ajmaina isususu ko mante خالدين ay woddu mene فيها langande masiban no woni daiman لا يخفف Allah العذاب di yangan kata yenta newnu أنهم bakka ku magade ولا هم imanya yimmiga ينظرون igabi tangini nan disigin nan tubi lagara ay luzuralliga ay kentano de kiwa kinga ko ni masiban su ho masiba kinya ni seren kara nani anni kahiriya amna gusin ken ken ko ni gana ya bane hinsu bono بسم الله وإلهكم كمان إله كمانية واحد باني المستحق للعبادة لا كماني إله بيغان سيري باتني كماني بيغان سيري باتني manin gaba kamanun wai go batini Allah tanai ngai ho wonta siri batini wa ilahukum almustahiq lilibada minkum agan siri kamane be batunu agan qaba agan paulanta ilahun wahidun kinyani kamambare mentai ijatindi mentai imman kutondi mentai igollundi wahidun fi dhatihi wa fi af'alihi wa fi sifatihi بسم الله لا إله تنغبتي تنغانتا إلا هو ما غانتا كي كماني الرحمن أكين يندغني أو الرحمن دونا نيما أو لوغنتين كمان يعني الرحيم لا أرى نيما قرقرنتين كمان يعني إن الآيات إتكي برينا أيوة إمانا كوينو كويا نانتي باتي وسره كين الله باني مانا كين كوينو كويا نانتون تقبه هو باتنو الله هلي ken dallen koda ayani arrahmanu arrahimu ya ken dallen koda ngani innal ayatin ayayin yanka na hinu segi koi hibane anga tunu kendi nanti Allah yani tongo bati tunkan aya bane ni wa ayani arrahmanu nga amma ankuto aya amma ankuto arrahimu nga وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد الله تعالى عندي هو قونه hakaranten holgo walladi himbego hakaranten kandana nanti Allah yani baninga itogondi imma kutondi ijatindi nga hayra segu koni wa qur'ana daiman amma hakaran lokasonga ke dalle awada lenkinanga بسم الله إن الآيات أتي آية قميو في خلق السماوات والأرض أرمين تغندني دي كي هنو بينونغ وادي كموندو مني أغبيني دي أغبيني كمون بايماني غندمان تاوري ناتان تاوري سلمسين تاوري كيم باي أنا كمباتي نغتان دي دي aywa okube go munyendi akore empay oda an hampay oda sanum bay okwa na akore ngalire o won han sorno tayire an kana nyi at gengente ngol arshiyadi munyem pay abbay mogo adaro mogo abbambe mogo gidu benu nga wadi singanu benu nga wadi awa yankaranu benu nga wadi funti honu benu nga wadi afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj Allah woti no dangani Allah ganati honkoni awtla karna mo on kanda ati kai hinga be ngadi ati ayan nyugodi yalli ahama kam mum pai ogara taga mo gobe ogara aswa maga mogobe anya rentai bogo rakentai mbilinda la kenno kunne yanka ma kenno kunne nti mogondi farji al basra karatin yanqalib bil khasan wasir hal tara min futur
kona war hina nan diken no kunillahu ken no kunne bore ken no kunne wukundu sagai annan sagai nan sagai a hay an yare mu sagani an tallebu wali wala ramadinaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij mun yanka hayni mo gara ken ko dangani an gina haymani gidu sabatun tonga kama nonin gaben senun tinya wa kama an ya diga gunendi an ten no gondi haqqe be ga wono fundi hoy ko korendo honna anun kende homisi an yimenta su tokoto بسم الله واختلاف الليل أدكيه ورون قصوريني والنهار أدكيه أهمني وقت موتين تورون دكيه ورون ورني كيين ورا كيين ورني ورون ورا اختلاف انت مين نندي اوها كيين دو صعباندي او دبيغا يدي اي انا اغا دبيغا ورون يدي والما او كيين دي او كو كيين دو ورون دي اغا دبي اي انت كينغال اختلاف ورون مبنيني كيين كلني اختلاف انتبال قرايغو كيين دي بيتيغو ورون دي وقت نيغا كيين نغيلو كوي اوغو وقت بيدي ورون نديو وقت نيغا ورون نغيلو كوي وقت بيغا ورن كيين نديو اختلاف كيسن اختلاف دونك كودي مي بيغا وادي اغا بني بيدي نيغونغا قاسو مو بكادي بيدي نيغونغا انتا بكا كيين كا كيين يو بكا كيندي دائما يوكي مغري انت يلين بسم الله والفلك أسكني تنه رنقهاي التي تجري في البحر سبجين كما بما ينفع الناس كان كان كما قوري فورن نو وج تمني مي وجنون توني نوادي himbe ga wan wondi arana wuru min qutrin ila qutrin bu gombonge kata gombonge ya almare munnaha kinya nadi ayayo likengutun nambu noku ndiga no biduni sufuni lan tastaqima tijara nani hurum pe jagunde lanta kambane ko ni donc hure himbe ga wan no gondi toni hakaya haranganda kilobane wutare na wara jinda otuni me ken kilobane toni hakanya hayadi ara wodangini anta antara jingure donc kini kabago بسم الله وما عندي كبقون زغدان دي ادي انهم قاناي انزل الله تعالى لكن ينقني بكا كمني اللي جيوجيا كم باي فاحيا الارض الله نوني غارندي تنجيا بعد موتها كابهله وبث الله سانقني يني من كل دابة بيسيا كن غان هاي جيبي با كمندي كنا رتني kona kapame arini kamo Allah yana andare ka munye kante o hay wakati be di kamen ngarni asuo senunu asuo ngarni o chega ne yana na diga kallinga ko ngarin ten gabe anna sankin ten ngari tuni yando more nendo kamelle mendo debunendo asuranda kon nanyeme wa bassa fiha min kulli dabba بسم الله وتصريف الرياح كيف من تاني هايندي دي هانكون قليلا يلا مغونا بيرين يغونغا عندو أبكار أنتاينغا بيرين يغونغا دو أنكي بكانا بيرين يغونغا وهكذا بكيم باي بيرين يغونغا موليني بيرين يغونغا كانتيني بيرين يغونغا أقايني بيرين يغونغا تايني بيرين يغونغا أرو قبين ورني بيرين يغونغا أرو هو انترني بسم الله والسحاب هايندي تبلين قاي المسخر تبلين بيغاني جلي جلو يا بين السماء كمون نغا والأرض ين نغا تبلين قايدي انا تبلين باي كاي قور لقوم ايوا انت حكما خوسيتين دين تاي دو كمون او دغنا باتجاه انا كمون باي تبلون غبو انغا هوك من دغدو كيمباكا nga hok man yoro kenkena konko mana wurndi konko mana khiri bismillah liqawmin adi kusegi
kuni kiwa ko nan di Allah ni bani abani an kabanan bati ayatu ar-rahman ayatu ar-rahim akai hinni koda seru dangani ya akhiruna kungo hakrene ila hakran bali kem bugadi Allah subhanahu wa ta'ala daiman aganda simmenko aganda hoko karake hay awotini simmanunda walla hakrantonda walla mu'minanunda iga wa sirbe gati mu'minai kenta en hakrante bo hakrante an kahana kenyara o ayan famunu a hakare kira wa kandana Allah ganda ka hay kata mu'minawa amma dalla mo siri ida min ngalen yugonya duna himme nu go hito hono qur'ana gara haramare min taga mo koni na wutu gilli aywa mani nga nutfa na li hori jongintenga alaqa na li ataga mo nga kempalli ora hito hata ona li qotunga ora qotum peto hata awane kamuni tumuqan aru cienga na li ayal le garunga fa tabarakallah asal khaliqin akin gollini kinyi aw gollini biologie ni al mutaalliqa bil jin himbe go jongini ti awa lemme mo nga ad oda haramare min taga awa yugondo yagare min mayin am shajin kuka koni ati yalli kudiga mun ko seheya ay do qur'ana ya sehe ati qur'ana ni maniya kahira amma qur'ana to mu yime e di Allah gana kitabe be yankandi muhammadu ya ati kambre taro sizana wugi yoro kabuna adul husine ati ke wa hinda ni serenta keto jankwanna koni oku wundike sisa okura simana ndija hinje pe sisa adi kebrenga kem muhammadu gari kamane be hariya kebrenga ken kamane jadirun an yu'bad ken naqbanan bati kem muhammadu jadirun bihi an yuqarra lahu bi risalati al-ilahi an qaba kem muhammadu on qira dangani nanti kamane nya harini أتلك من قم ويتموتني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأشهد تموتني نسقي تقوم بجي تنكنت مع الله ما هو لمن نهاري كن نقص على شهادة كني أي لان كلام كهنا أميتنا في هذه الندوة سرون نقطي عن إسلامنا هم بين الإسلام عند هربانية koy me wono ajiba waqati gara qur'ana ko ati ay inta dugna tay qur'ana ilikem pi gonire oy me be ga woyire o himbe to wana ko me da wana sige sige me na qur'ana kalle ko inta dugna tay idan sabari to aguni iradi hakarin ko ma dugna tay kenyi miradi amadal qur'ana daiman liqaumin yaqilun لقوم يؤمنون لقوم يتفكرون سرمتي ميهودي عندو امبراو مانغر الله توادي araw nyana koni alla man takati kande nganta duni ngara ke koni tu kenya fanni o fanni angara tuyi me atu awo yimedi angura sigi an kampanga wa nyaare wa kutenga anta moto angura na famu gebira hoy wa no himbe go kenyana kempo ni mani daiman kempo kenta ina hotanai maganta Allah daiman hakaran tesu kiyan sabon Allah sallallahu alaihi wasallam ara hakaran do nyino ima dunge bore nunda intati go himbe batunure ngayti hakaran ta koyni nanti keni hoy hakaran nga koyni gananti hoy go no himbe gatike hakaran do nyiti ni gilli faru gilli Allah faru ngamari in gonin tatu ko tanawo orange ngarinta o halle ko tanaga anta halle su
ama baga anya kundu ige hoy wana halle nuquta nawo ige halle igun gonin tatu imamu ila tuti mani bil idrak wal hawas ko to na ganta yiri halle su ama baga anya ke mogodi wannan haka kinu bismillah ومن الناس من ati yemmo gilli sirunga يتخذ أندادا aywa hakida ke aya bi hay kiriya e sirun yugonu adamare mun yugonu kahirago a asabati halleti qurayinga hakaran demmaga harsa anna tlaqari inna hotana dabari inna hotana batu himbe gaiti ki allah arrahman rahim ya a kinni hi qore kinni kabakoy akoy allah gatina ka kabakun ko mun yugonu ngade harsa iganya kahiriya na nyimba ne na wunda lesabatun tenni ina gati wa minan nasi man sir wa sirni يتخذ أندادا kinna borinum batu من دون الله Allah tanai يحبونهم yokum borinu kanunu كحب الله aywa komi gan kabana Allah kanu mogobe والذين ngayemmu benu آمنوا kunga tongonni أشد حبا kunyan koto kanuye لله Allah dangani dinanta bori batanum bori kanuyenga yani kini kakaba ko seruya kisu dangi halle harsa anna aywa Allah kome kanu na daro mangara wara Allah plasindi kini kaba ko de ngala kulli hal himbe no koni ga tongondi kunga tongondi temu ay kungo Allah kanu mo gobe Allah tanabbata nan lanta Allah tanan kanu kunu wanda wari ayam pay gara bati endo kanuye ana difference ngari do menaga mo ke mushkila sirgabe o kedi kanuye endo bati dan fara nyani do menaga intaba angara kanuye nya bati nga anda futa angara futawa angara bati yang kanya kanuye nga anda futa intaba allati mu'minanu nyambane na goti Allah kanuye nga ado Allah batuye misali ne annabi nyummun kanuye wali nun kanuye annakin yana mani sabuda Allah ya ndi i annabi nyimini na duran kare kare kibira nga duran kanu kenda Allah ya ndi ike walinni na duran kare kare kenda nga duran kare kare na tiken kanuye sabuda ngan oti Allah ga na kome kanu awtni jibril ngew hulani munda Allah farin yana kula an kana kanu kibira jibril ko me kanu kem palla jibril wa konni kamundi nan gangundi kamun suri li anna jibril sallallahu wa astaghfirullah la jibril yani Allah harenga awde kamundun ko nunda Allah ti wo hulani munda aka kana kanu e kana wa kanu fa yudau lahu al mahabba fil ardi wal qabul kinga ndanya ken kamane Allah wa kanu yen bayna da munyendi aro ligande bayna da munyendi Allah gara kome be kanu malika nu gara kanu akanu yen ga ri munyendi e Allah gana awa e Allah gana ka husrebe an gara ken kamanen kanu ke birenga anda Allah awa illa murinya da bari kinya sabuna gati man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb kinya sabuna gati sebe ganda waliyo wali koni keda awa ihay gara tuini de gajangi ngo ida kamannaga bai kira kanu iti malika jibril na kanu kenda ko kamundu kono lati na kanu ikira kanu yen ngara mun yendi besu na kanu amma tina batude na kanu bo ken kanu yebe ga Allah garanya malika nun garanya agara wara mun yendi Allah ga na serebe ge mun dikenga ange muti khairen kampanga o ken la muriyenga o ken to ni kanu ye Allah di aha akmal lawti e kahirun yimme kana ina aw Allah tan ku ini kanunawo iwoti ni yimme o wi kanunu ku sabura ino tindondi katta Allah kebirenga ken mureni i khani kanunu Allah sabuda ken jabungan kebe ya o woti kun kafiragu ti Allah tanabbati yenye ima kahiragu ti taga hoke kanu yenga
ikahira wa igara batu Allah tanai ima kahira u nanti ira akanu nagin fam muslim ikahira wa ira batu Allah tanai maslan nabiyullah isa sallallahu alaihi wasallam uzair Allah ko musru benu serunga wi kanunu anga na kanu kinya munun denga ma me angara batu Allah tanai ga mangati Allah ni ga no kinya difference nga kinya na nyana kahiriya sebe ganda ibatu an kafira ko nga sebe ndi kanu himbe ga munda ma anda kinya nya kona isa konni kona uzair konni angara kun konni islam woni bananya kahiriya angari batu qahana doron anya kahiriya to ina muni na ma anni kanu wa hakaza awliya Allah ridwanullah alaihim Allah wallun qado kem mogodi angari ibatu kamane anya kahiriya angari koni qahana allati aywa am mogotu de atu gilli yere kenanga jalle manye kibira mannan kaneno sikani ni anni qanu donc hinsunu siko sikai wa khair al umur awasituha angari koni anta kembono anga karakam angari batu anta kembono kamane kini manin togo anni kanuna kyon koni ku garanta kenga nyingeranta yi digan koni mo kontai la budda mangari kanwa ikanu yan kani mani gatana himbe yana kinya tan himbe to konna ken to لا من جملة الحب والتحنن كن قوية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لا شك أن أولياء الله من شعائر الله بسم الله ولو ترى الذين يا رسول الله يا أننا يم ولي ظلموا angana yemmu ngalli zalamu kunga tunyungunni bori batenga birambe يرون العذاب iho yangan kate nyagara ngalli أن القوة anna tunu anyitini nanti sembenga لله aw Allah ya dangani جميعا asususu وأن الله anya tunu nanti Allah taala شديد العقاب ayani yangan kate koten tunganga إذ ani kemuri kahiri akara wakati ayya go himbe angana kingari la ra'aita amra aziman wa fadhi'a anhi qore walli himbe go sere buten kutuno bismillah إذ ya rasul atibirinyani تبرأ الذين yemunga bari gilli gara kumbatu ina bari yemunga kungari batu kengani wakati nyugo ilagara kota kanan ko be aywa hallan gongari batu kamaneya anna kanan gongari ina bariya imo ku batu de okumi sankundi de ima sanki بسم الله ورعوا العذاب كنغاني إلى ينغان قطعي نغرانغري وتقطعت قانو الأسباب ينصابون سكوتي بهم بكيا دونادي ميق سنة بيغا نيدو مينغا عرو ميقني بيغا نيدو مينغا كين سكوهمان تنكوتي وقال الذين كم باتنا يمنتي كنغرا أو حلان كنبتو لو أن كرة ساغي غنيانا أكو دغاني كتدوناي وقني بارني إلا غبتين أنكم اللينكيا لا غرتي أنكم ما يوكوكاني أنكم موكو وري أنكم نكين كوني اللينكيا هاري الله نو ساغني كتدوناي وقنا براغي ونبودا غهلي كما قوي مغمبي يا باري وقلوي كذلك التي كمو يعني يريهم الله تعالى وكافر نغرندني يقول لبرونغا حسرات اسنن نمسو عليهم كما وما هم بكمانيا بخارجين اغاوي غني بكاني من النار قلي من غري يعني الله كسنيناتا
ni gollen su koyiya ina nimisa sudi ken balle kenti burini andosro ni da no Allah subhanahu wa ta'ala ma hoto de kebrenga aw howani Allah komeya na wutu malikanga na li annabiyimunga na li qifarunga kille mak awa digamin ko nda ajinanun do asanun do ayite kutundo ajinun do ahwe aso komande abidun marbubun asunu komenye ikamanyen Allah himbe gan kaba kanini agan kaba darne kingo kanini kingo darne kingin agayanga igaran ngara kebe ya batei annanya igaran kaba himbe kutei anna ken tono difference be ga ado menaga anna ken tida a suka pa mani de komago lakin annabi me ken qifare anga hidikenga agan tabana de anyi me wato kome be ga ando Allah na gantinta Allah dinan tanga ngatu ebrenga kinga kenta woni ken Allah ko mo gorenni Allah ko mo darenni angana dangi kinga nanya kamane lagara kota anati ma kanda akama kanda isa ti koni bato ozeru la ko tani bato Allah walinu siresuru ila ko kora tani bato siresu anni qanu annan tokidiya Allah da kenya ko imira kenya ko fattabi'uni yahibbukum Allah non qur'ana ma hoto anga ma kenya su la gara ya awtini ma kanda akama kanda kim mo bana ni ga awa kahirin kanan ke dinan kanan ke bure fasirin kanan ke an toki dai Allah ganda ga surya na ga suti ga yimendi aiwa awtini ma ka gara har gina gara ko ni no sabun suro بسم الله يا أيها الناس يا مكانغو أنكو نانيغي يلي هونغا في الأرض كينغا مونيني حلالا أو عدغانتني حالا طيبا أسنني كين صفة مؤكدة يعني مولد مستلزة هو غو مونيندي أغو جمي خرايغا أدغا مونتنغني خرايغا كيبريان كيوا كوين هونسو ويغينيوا honsu yengo gemewa yo kebrenga awarni honnu bugadi na ayan gonda ko yere ko hogo munyendi ti kharayiga bismillah wa la tattabi'u ja'asini kama abati shaytani kulli suram magantunga qaratu shaytani qonna qotinyani kan kundangani akonna gumbangantenni de innama ya'murukum annama shaytani wa ya'malni ti junubu tunanenga aro junubu qorenga an taqulu awotini agana hoko la sawallahu ta'ala ila ta'lamuna ganta kebetu na haramundi himbe ga maharami na hoddigandi himbe ga harami ken iblisa gulle ana waran kan kekoni ken amma kenya de Allah yani muharrimunga ayani muhallilunga ayani digandi ndananga ayani haraminda anati himbe harami ken parami ati himbe o gemme ken o gemme ابن عباس دي السوء كني ما لا حد فيه والفحشاء كني ما يجب فيه الحد تقول له قول لي ابن عباس لا فتر كم ودي حد دي غانتا هيمبي دي غا جنوب ني كني تكون السوء غا قول لي بي حد دي غوادي كني الفحشاء كبيرا جنوب حد دي ماندو حد دي مبالي ابليس يا قول لنا سويا انا ولا كومي كاني ارنو كسندي بسم الله وإذا قيل للي غندتي كافرين دغاني ان كنا يبتو الله تعالى غركن ينقني كن منيا الله باني ناغو ادو اوا حسين دغاندي حسبينتو نا كن تغنو inati ken jabundi bal awara nattabi'u ma okuna honya batunu alfayna owaro habani alayhi ken kamma ogo habani borim batunu saiban yimaga bahiran yimaga aw hamin yimaga kebirenga okuda do kinyi ganandi alla bane aywa ona awa ke awa
ho merento aro ho sobindo na ken tokono ayo kunta geni Allah ri jabi awalau kana aba'uhum ikungi hawanu batunu hari habanu gandanyi inta hakrene harbani agli dinan pendi hari ganta kandina ngodugene kinyana hakranti kin istifham litankir ndabaka do hulani halle hari gindai aganta killeketu awra de benyugo hulana no kanan kinga anyi watu sikandadi atunu killega anda gabu ni khari angenga ango killentu ango dunga to koda halle rantirndi anta kanina ango dunga to koda halle sikandadi anta dunga bo hakada nda bakalo hulani halle anani awatu akan danteni ngantatu akan danteni nda bakala halle ango dunga kenga anta dunga la ya'khilu shay'an man karange mi hakaren tay ango dunga to kola halani mi watu hakaren tay anta dunga wa hakada kanan ke batiye Allah haygara akuni anga kawana nyam mogobe aro anga ta kawana nyam mogobe fi digambane ya awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun anta bakada halle anta killentu anta hakrene sikanta dango bakade bokel laksini anda killentu ga ago digarantu ga ango dugine bakado hen kana halle ango dugine yana anta dugine donc Allah wasene digambane yimu hiluk tanadi nta bakadin kana ngem balle anta hotu ay kimbe konteni nin kana ngem kana halle wara ari tongu kin kana be konteni bismillah ومثل الذين أديم مثال مغمي كفروا كافرون كمثل الذين دي قرندانا كتعلي كاهرين دي قرندانا مثال فايدي كمثل الذي أقوي من مغمي أغاقان أغاو من قان ينبغندني تيهوي لا يسمع أنت مغنه وسويا ما كانت كولي قني أغاقان قني هذا مثال فايدي نغانان دو isugundi jawo awkra dongoni ya dangi doro hata ngoda amma siginowa ana akhdi to ma sigino bo ataro koni wo amma kan yegedi awan famunu taro ngoni way yaare ngai ganda famunu komi amme hakarande hadamare men ga famunu mo ko be ndabana alike na misalinga kirin dana ara go kuma himbe no kiri alla ga makun kanda am misalin ki itarwa kan ke koni di ga ke daban huwa nda famunu mo gobe koy aru surungo me famunu mo gobe de ku kana ke mo gonya di kandan balni kun da famunu komi kandan to ngawa famunu mo gobe bismillah summun adi basana illun gundenni bukmun immu ma gundenni umuyun isondomun pingindenni fahum adi kafirinunga la ya'qiluna inta haqqarina ga wajunde ngai ta wajunde mpaqarana itarwan kanemba ni adita anime bismillah ya ayyuha wakini mugumbala gunga bo mana tanwa nogondi nagana kena daban ku walla killa kama himbere khinga li yimeya ke sokke sire khama ayiga jinnaro doro ay kara yiga kuruma aywa ube kinno ku lagaburu ngoyre anado mugaita himbere khinga li daban ku ya wa hakada sire ko mun ko hana killi kata allai an ko ni warahi wa kama himbere khinga liya an ko ni bugu mo kama himbere khinga taliya ngana ko kensu ko mandinga na gana genda soke ni gana angu nyina yigana nan ko kensu ko mandinga mo be galliya da intanya awa kuma na akhiri aga yimeda akin dura na sunta di
بسم الله. ولهذا قيل من فقير حسن فقد فقير خدمة. كيا صابون إتي من سربي فقير حسن أغندا كوري تقيا فقد فقير خدمة. أيوة حرصا حسن نعم سربي ما ولا هلاقي كده كبرنا تواغل يود أمبري وليس المراد النفي وليس المراد النفي أصل لعقل. أصل الأقل أدني سحقر الأصلي كم بدي مرادنا أن النفي هو لا أصل لا يصل طريقا للذم. بس أنا أو حقر قتيني مي أيوة كم كلين ترونا كم بيعو وهكذا لا ينفع الوعظ في آخر الزمان كم غياني جمال لغريق عندك يواجون دين تنا هنا لأن آذان الناس مسدودة بس سرون ترون ستنتني عن استماع الحق بكا تمم كم مغا وآذانهم مسدودة عن قبوله. أيوة كم مغا نغا إستنتن وبكا تمم لغاندم مغا إدنا لغري أخيا يعني مغا بسم الله. يا أيها يا يمو بينو آمنوا كونغا تونغني كلوا أن كنا نيجي من طيبات جلي ما هم بوسنينغا رزقناكم. وبدا ورجع كينغا على دغامنكو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وكذا هون سانتنا سيجي كون لا يدرون قالكوني ari basin dari an benu gani mu'mina nunga kara hoddigantu nyiga o gara ga warja ga hoddigantu beya kugati kunta baqi hawa kallun kama kai hayni ton himbe gani a warni tu Allah subhanahu wa ta'ala to magajiba nyiga ari tuyi to a kurumbandi sige ne su halle ja janga jiba mikro pungo wai ko honda bakai sabunin ta bakai odizabel ta bakai bikaribnat ta bakai ho gani mikro bu karhu anda bakai ato ma gijin paren yiga ke mo bayani gijin paren ka aro adiwa nyigo meya wata hunje yigo wai ken ngane gijin pare be ya ho honda kalli ho honda ke wata hunje kalli ayi gana na ligana addam hore be go bakari kutura kenga kenyi me ani mikro fu mai Allah to ma ga ja kenyi me ani hubren su mai ja gilli kem pagatin Allah ra ho digante ngirti at-tayyib hadi halal at-tayyib imma ganteni ja ngure me gambane fil ma'na في فن الطب دكتور نون فنندي كون انا تي درون هم ميغنتي ياغا موري ميغن تارو كينا يورو هو ميكروفون دي ميكروفون غو هو كوم ما خاري غيني اكول لين ياغا موري نين ميغن كام فان اقوم قران السهوده في هذا الفن قبل الان قران لك ياغن كودا جيلي وغي كوم ناد سينين اي لغي مكي يا زاورا غرو سكريتو نا نيا كوغري دوران غالنكو على سين ساغاندي الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كين أمر الله كوفا أغروج من الإسلام جا جلا بدا إسري ما هي تسري لمن إسري ده هذا مرة ما هو كتواتي بيسو كما عايغا كراكيغا بهم إنه غراس هينغا بندي أتيك بالإسلام إنه أنكو نما عايغا كرا بركان سوون ديندا أغراج من الإسلام قال غير كان قاي الله غير الإسلام قال لنا بسم الله واشكروا أغن كوفني الله تعالى دغني أغن دني تعبدون أغو بتني الله بني ياي قرا حلال نيغا الطيب
ana sobin tokono an najis kara kufandenya Allah ta'ala dangani awati mimma razaqnakum kimrini warjagan suuti halalai kulu min tayyibati ma razaqnakum inda ahli sunnah warjagan suuti halalai ba ta kana warjagan yiga warjagan be kinga diga nagada kendi kinga ko ni warjagan suuti halalai amma al mu'tazila kuntu ay Allah gara sire warjaga hohoya ken su diganteni anga hay ken bidi warjage anya ken karawa anga kenu sereya anda ken karawa ken bidi warjage anga raportina ngura ken bidi warjage anda muli ni nyoga ndia na utaka mabuga sera ken bidi warjage tanda kun karawa babil ahra'i asunu warjage ni allati warjage na suya ayan kenya bangandini tinka aho senni anda kenya yiga ويرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم سنة دنكون إتقادين يعني الله أنا كم ورجعنا حلالنا أي أنا ورجعنا مكروهنا أي أنا ورجعنا حرامنا الله تاندا هم بيجاني حلالنا عندنا كنيا جيكا كتوكو يعني تونو أنا سؤال لك awa kona sunya da kitawa iyo himbino kona sunya da kitawa ala khata andi halal da kitini awa kona haramin mi anda kitawa amma kita